E te iwi e haere ake nei I te karere, kei te tino a te hia o te kaunihera o Tāmaki. Kia whakatū uru pā hō rātou ki Waimauku I te uru o Tāmaki. I nā rā hoki he wāhanga nui o taua whenua, he whenua Māori ke. Ko te haumarutanga, ko te whakaruru hautanga o te moana nui a Kiwa, te aronga matua o te hui o kawa tuatahi ki wainganui I a Christopher Luxon, Premier o Aotearoa, me te Premier o Inia I te rānei. E noho whakaiti ana a Tame Iti I te ekenga ona ki te whiringa toa o te wāhanga tuahangata o te tau I ngā tohu pou kohure o Aotearoa. Nō reira ngā uri o te rau tītapu tēnā nō rā koutou katoa. Kei te tino a te hia o te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Kia whakatū uru pā hō rātou ki Waimauku I te uru o Tāmaki Makaurau. Kei te whakamahi te kaunihera I te Tūrei Public Works. Kia whai ai rātou I te whenua mō taua uru pā. Engari, he wāhanga nui o taua whenua, he whenua Māori ke. Kei a Harata Brown te pūrongo. Anei te whenua ko tahirau whitu te kaumārua heketea te rahi. He whenua kei te raki o te uru o Tāmaki. Pātata ki te marae o Reweti, te hapu o te tau. We are part of the whenua and that is our maunga. Nā wai he kātahi ka he ke atu. Kua riro ke ngā whenua Māori mai raro mai te Tūrei Public Works. Hei whakatū I te reriwei nei. Kua pērā anō I ai ana. What we know is historically it's been Māori that have been disproportionately affected by those land takings. So to revisit that by way of an inadvertent Facebook post is pretty much on the nose for the community. Ki pai ana te urupā nui o Tāmaki arā ko Waikumete. Hei tā te kaunihera o Tāmaki me whai rongoa rātau I ai ato nunei. Yeah, so Waikumete, our largest cemetery, and it's been around 140 years, so quite a long time, but all of the sites across the cemetery are either used or they pre-sold already. Engari hei tā te mana I te whenua, kua he te tukanga a te kaunihera. We had some questions that we laid out, but that was the most important one, was who within mana whenua have you met with? And then we met with them a second time during the week. Still, they were unable to answer the question. We did use Council's Mana Whenua Forum process to do some engagement, but I think when they've raised their concerns, we've fully acknowledged that there could have been more detailed discussions with them. E anga whakamua ai te kaupapa, hei tā te kaunihera, ka tuwhera tonu, ngā tatau o wānanga, o kōrero, me te hapu. Harata Brown, te karere. Kua tino taka aroto, koe rā tā tētahi o ngā kai whakairo I whakairo rā I ngā whakairo mō te whare o hui te rangi o Ramarai I tatapaura I te ahi I ngā rangi whakatānei. Waimari e kāre te katoa o te whare nui ara o tū Wairea I riro ia hina mahuika. Hei tā Lloyd Few e ohorere tonu ana ia I ngā kōrero mō te ahi I te hanarei e whakatewhatia tonu tia nei e ngā prihimana moho anoa nei. I pā te paua ki te koruru o te whare me etahi o ngā whakairo o waho I te whare e tūana. Engari āroto, ka aroha ke hoki, ngā tukutuku, ngā whakahua hoki. E tangi hotu ana ngā whānau o te marae I te ngaronga o e rā taonga, anei rā a te kawa paora o Aukaha. Ko te whare nui o tū Wairea ki te marae o hui te rangi o rā, ko tahuna tia ki te ahi. Anei, ngā waihotanga. Tēnō paurita ngākau I te mea a he tēnō taonga e tēnei whare. He taonga ki a mātou, me te iwi katoa I roto I tēnei hapu. Pauri ana I tēnā koe kitia o tō tātou whare pēnei nā. Kei te pokapū o kirikiri noa te whare nei e noho ana. Ko Jackie au te tehi o ngā kai kōmiti o tēnei marae. Oi, ai ki ngā primana me ngā fire service he tahun. He tahuna nō reira. Ka waihotia te rakoro kia rātou, but ko rātou kora kia mātou e kai tahuna. Ia mātou te tangihanga katahi ko hoki mai ki te kāinga, tuwhera au taku pārangi pukamata, ko te pikitia tuitahi ki te ake, ko te tūpana whare nei a tū Wairea.
me taku o Huarere. I ngā tau 1970s, ka tai atu, a Lloyd Few ki te marae nei, ki te taha o tōna kaiako, a haupai puke. Ki reira, ka tūtaki ki a wikuki kingi, tētehi tohunga whakairo, a te atairangi kāhu. O tana tono, ke haere atu te ako manga katoa, ki te awhine ia, te tā e te heo ngā kōwhaiwhai o roto I te whare, e te heo ngā tukutuku e rā mō mai, e mahi pai ma te tamariki. E pēnei nā te tangihanga, he wā pauri tēnei, no reira, ko te mea tuatahi, he mana kitia ki te manuhiri, ki te whānau, e hara mai, e tangi mai, no reira tērā te mea nui ki a mātou. Me te aha hei tā Jack Kiau, aha koa korino te whare, ka haere tonu ngā mahi. Ako ropu hahi mai, kura mai, ako ko wai, ako nōwhea. Ka whakaeke ta marae, ki reira pakako wai I ngā kaupapa Māori. Mihi ana ki ngā whānau, ki ngā iwi, tukuna mai te aroha ki a mātou. E aha koa hea pauri, e nui ana te aroha e tukuna mai a mātou tēnei wā. Kaore kore, he aitua tēnei ka rangona e te hāpuri whānui. Te kawa pāwara, māukaha. Ko te haumarutanga, ko te whakaruruhautanga o te moana nui a Kiwa, te aronga matua o te hui o kawa tuatahi ki Wainganui a Christopher Luxon, Premier o Aotearoa, me te Premier o Inia I te rānei. I whakaia rāua ka mahi tahinga o pe taua o ngā whenua erua, engari hei tā Premier Māori me aukati a Aotearoa I ngā mahi ki roto o Aotearoa e tāme ana I ngā hapori Inia, kei konei e noho ana. Hei a kōko ake nei ka rongo kōrero tātou I te tita tōranga pū o te reo tātaki a Mikey Sherman, engari tuatahi e karema, ko tana pūrongo I New Delhi. I ngā haki o Inia me Aotearoa e tū maina, ko Christopher Luxon I haumaira ki tētahi o ngā hui nunuira wātu nōna e pirimi ana. Kāti he awhi he hariru, he wairua hari kwakwa te hanga o te tūtakitanga. We like each other is the short answer, and that's what happened in Laos. We had a bilateral which we hadn't had with India for some time. Ki tā te ngā kau iniana, kaore I tuātu I te whanaungatanga. Ai, ko te reo Māori o tira te iwi Māori tērā, e tū hono nei I Aotearoa me Inia. The Maori way and the Indian way, there's a lot of confluence there because they are more ancient, both ancient civilizations. So Indians also, like the Maori, want to be friends first and do any other thing later. Ko Ban Dillon, tētahi mātanga Pakihi, kai tau hoko anō hoki. We need to trust each other. And so with India, we want to develop that relationship and then trade will happen. This is the moment it's all been leading up to. Both Prime Ministers here to deliver their public commitments. Ko ngā mahi whakahaumaru I te rohe Indo-Pacific, kai te pūtaketanga. You can articulate your values as much as you like, but you actually have to participate. Even though we may be small and maybe have resource challenges and we're often a long way away, it doesn't exclude us from actually making the contribution that we need to make. Nā whai anō kua kōkiritia tētahi whakaetanga whakaharatau ngātahi I Wainganui I ngā ope o tū mātauenga no ngā whenua e rua. And clearly Australia is very aligned with India too with respect to the Quad, and so there's opportunities for us in an adjacencies to sort of think about how we can participate in some of those exercises. Hei whakatepe ake ko ngā mahi karakia. We welcome the Right Honourable Prime Minister of New Zealand. I ngā pirimia e rua I ngā kau tuwhera ana, I ngā kau māhaki ana. Symbolising the courage and devotion of 6 to the principles of justice. Ki te tuitui, te whāriki o whakapono o whakaetanga anō hoki. Mikey Sherman, Te Karere. Hoi nō rei tiwi, hoki rawa mai ki te kāinga, kei te whakatumatuma atu ngā kai kaunihera wāri Māori ki te kai arahi ia Act, kia David Seymour, me tā rātou ki ake ki aia, ko tana whakahe, ko tana mauahara ke hoki ki ngā wāri Māori, e whakawehewehe ana, e whakararuraru ana I ngā hapori o te motu. Kātahi anō te Party Act, ka whakaputa kōrero e mea ana, kei te whakatū tāngata rātou ki ngā kōwhiringa pōti ārohe. He mā harahara hoki o rātou ki te piki haeretanga o ngā reiti, ki te maumautanga o te pūtea, me te kāwana ruatanga. Anei rā, Ailineni, tui tupou.
He nui te tau patu mo ngā wāri Māori. The system to even let Māori get a seat at the table is flawed. Engari ara ke te whānui o te toro o tēnei kaupeka ki ngā iwi taketake. Kei te tautoko tonu, ki te kaha ia tātou hāpori, ki te tautoko i ngā wāri Māori, I roto i a tātou kaunihira o te motu. O tira kei te tūtū te puehue te kaiarahi o ACT a David Seymour. We stand by less government waste, more freedom to choose on things like transport and less discrimination based on things like race. Nā te mea, kei te tuku tōna rōpu tō rangapu he kāhui kai tono mo ngā kōwhiringa pōti kaunihira. Ko tā ngā kaunihira Māori, he whakatika I ngā here kino o te tāmitanga ki te Māori. We've also integrated stronger relationships between mana whenua hapu and iwi, and we'll continue to do so because we have a strong Māori voice. Nā whai anō kei te toi tū ngā wāri Māori, I nā hoki ko te toko maha o ngā kaipōti Māori e kitia whānuitia ana. You've had 50 mayors and chairs who have advocated on behalf of the contribution that has been added to better decision-making across councils all over the country. Aha, ko te whakapaia te pāti e he kai kiri ngā wāri Māori, whā te kaumarua ngā kaunihira kua pōti kia pupuri tonu I o rātou wāri. I te rātou I whakarereketia te pire mena me pupuri tonu ngā kaunihira I ngā wāri Māori mo tēnei tau kōwhiringa pōti. E rua noi ho aua ngā tari kaunihira I pōti kia heke ngā wāri Māori o aua rohe. There's endless racial discrimination in councils, and we just have a simple vision of a country where each person is valued for their common humanity. It does seem quite relentless, and I take heart in that we're seeing it reflected in our most vulnerable communities. Kauru atu te pāti ki ngā kōwhiringa pōti kaunihira, ko te pātai mena karangona whānui te kaupapa o ngā wāri Māori hei taua wā. Lenene tūtupau, te karere. Nā wai kino, nā wai I kino. Hei muri ake I ngā whakatairanga e karema e noho whakaiti ana a Tame Iti I te ekenga ona ki te whiringa toa o te Wāhanga tuahangata o te tau, ara, I ngā tohu pou kohure o Aotearoa. E te iwi hoki mai anō ki te karere e noho whakaiti ana a Tame Iti I te ekenga ona ki te whiringa toa o te Wāhanga tuahangata o te tau I ngā tohu a pou kohure o Aotearoa. I kōrero ai kia pūkai mō ngā piki me ngā heke I ngā tau nei me te nui o tana whakahihi ki ngā kai tūtohe o rangatahi o Anei rangi. Anei rā te pūrongo a Māhina Perenara. Koe nei a Tame Iti take ake nei I te āhurutana o tōna whenua e ngaki ana I tana māra. Pai wene hei kīnaki. Pēnā nui o a tātauna kīnaki, koe rāno te āhuatano te chili he kīnaki. I ohorere katoa ia I te karere, kua whakainoahia ia hei tau tapana mo te tohu whakanui I te huna, kua whakapaukaha ki te hāpai ake I o rātau anō hapori. Ahua whakamau e tahi wā, ka mea nau mena koe rā te whakaro e tahi. Kei te ki te akeo I nā kupu kōrero tuku I runa I te ipurani, nā peke nā heke hoi anō. Enari, kua hau noa ho te tanata enari, tātau tērā. Au piki mai, au heke mai, I nā te whānui o nā mahi kua tutuki nei I aia I nā tau. He oi ko te tino kaupapa kua titia ki tōna nākau, ko te hikoerono mau I waitani I tērā tau. Me hoki aki ki te āhuatano o te ātea, te rere tana o nā haki I waitangi. Tērā I whakaaro mātau ko te whānatau o ko tamagi ia toi rau ko wairere. Poe anō I te whakahuihui nā whakaaro kata ahaukua kua I te tangata. Tēnā kua pēr ka puta ka tukuna e hau tonu e mātau e tahi kōro whārani ki te irune te ipurani I tērā mehe mea hi ana koutou I te haere ki te nātahi te tahi a Tame Iti nau mai hara mai enari e mauka. Ka kahu mā,
Huanu ko te aki, ko te haki ātea. Ko te whira te tatau mo te tanata ahua kuai koe. Pera pia tētahi wāhana e maumahara ana au mō tēnei āhuatana. Enari kāre mōku nuahu te take. E haraka ko Tame Iti, Tame Iti te kaupapa, enari ko nai tātau. Tērā he whakaaro nui tuna ki te āhuatana me pēhea tātau e whakahui ai ki te whakapiri whakatata i ānai tātau te motu. Pera anō ki te hiukoe tau toi tū te hiukoe ki waitangi me rā mumu āhuatana. Mai anō, ko ia te whakatinana tana o te tū tohe. Heoi, here ana hau kua tū mai me tana whakamiharo atu ki tēnei huna. Are he mutuna o rāta, ko nō rātau te ao. Ko ki te ake au i tērā ko te huna i tipua kei roto i nā kōhanga reo kura kaupapa. Tino mārama, hara koata. Kai te kitau wā tātau moko puna katoa. Ki te wā tātau moko puna koe kei te kupu kore te kupu i muhi ai tātau nā tēnei te tira hau e haere mai ni ko rātau tērā. Hika kataku wairua mua tērā. Ko rātau te taumatatana. Me tana whakahau kia kaha tonu tā tātou tai tuara I tēnei rea ana hou. Whakapau kaha atu ki a rātau tērā hei kanohi mua rātau I reira. Kanohi ki te ai wane nui a rātau kia hau koe te mea nui. Kai a rātau nā kupu, kai a rātau nā kōrero. He kupu nā te tau tōhito ki ana piki tūrana. Māhina perenara, pūkāia. Hei muri ake I te whakatā poto ko ngā tuna o te Waipaunamu. Hei whakatepe ake I te karere I tēnei rā, kei te mahi nui ngā uri o ngā hapū o kāti Irekehu me kāti Mako, kia maha ake ngā tuna mā te tuku I wā rātou tuna ki te mata hāpuku. He ara, ka whāia e ngā tuna ki tō rātou wāhi whakaputa uri ki roto o tonga tapu. Hei tā āria Rolliston, māngai mo te ropu e mahi ana I tēnei mahi. He tikanga ātau tēnei e hiahi ana rātou kia haere tonu. Kei a hora Kairangi Nicholas, te pūrongo. Me te hau, wari atu ki o takoro, herere ki o, wai tupu ake. He karakia mō ngā tuna e kotahi mano. Wari ana e te hau. I mua I te haerenga ki Tonga. Ko ēnei tauka, ko ia te pūtake o tā mātou mana no te whenua, me te rakatirataka o a mātou tīpuna, ko heke mai ki a mātou, kia whakarakatira I o a mātou, manuhiri ka kai rakatira, ana ko te tuna pēr tēnā. I tīmata te haerenga whakawhānau a ngā tuna I Aotearoa ki te moana o Tonga. He 2,000 kiromita te tawhiti, ka mate ngā tuna whaimuri I ngā mahi whakawhānau. E ai kia āria Rolliston tētahi o ngā kaitiaki nei, he mahi tautoko tā tōna rōpū I ngā tuna. Ia te tau, ka heke te tini mano o te tuna, mai ka roto, mai ka awa, ki te moana, tai atu ki tētahi wāhi tata ki Tonga, ana ki reira ka whakawhānau I ka pua a mate noa. As our role in tangata tiaki is really to support their migration, ensure that we do have enough tuna completing their life cycle. I te tainga mai o te Pākehā, kua kati te roto o Wairewa ki te moana. Koinei tētahi raru mo te haerenga o ngā tuna. I ngā tau 18 kua pahure, I tīmata ngā whānau o Wairewa ki te kawe ngā tuna ki te moana. Ko Raisimon, tētahi o ngā tangata tiaki. We used to see them crawling up the bank and trying to get out, but it's too far now, there's too much distance between the lake and the sea. It's growing at about 0.5 metre a year. It's just too much for the tuna to get across. I te katika o te roto ki te moana I kino haere tā mātou roto me a mātou tuna. Nō reira I toko ake te whakaaro ki roto I taku hapū, kia whai ara hei whakaora tā mātou roto me o mātou tuna. Ana ko te kōawa o Wairewa tērā. Koinei he mea e whakātu ana I tō mātou rakatirataka mō mātou tauka. Tētaia tētahi atu te mahi I tēnei mahi. There's quite a few in the groin already. That's the ones that we're going to trap tonight and take over the beach into the sea.
Nā tokomaha ngā tuna mo te tēpū anō hoki. For some reason, out of all of the places that have been studied, we have the most tuna here. That if you put out a net, you'll get more tuna than almost anywhere else. Ana ia te tau, ka puta ka whānau o Wairewa ki te kiri I ka koawa, ana I reira te wā ka rewa te tai, ka roko ka tuna I te waitai e pahi I maroto I te kirikiri, ana ka tū ka whānau ki ka taha o te koawa, ka pihu ka tia e ka whānau ki ruka I te kirikiri. We only take what we need. Ka haha te tuna ki te roto, ka haha te reo ki te kaika, ka haha te takata ki te whenua. Miharo, ka mau tau he, mihi ana ki a koutou o ira kehu me mako. Koe nā a tātou, ko hinga korero mo te rāne e kare mā tūrou, parea tūrou, Hawaii ki.